Kaçan? 24. Toyda ötkörüp alam. Ajaka toyda ötkörüp alsın, hem uşun derden de uyat. Ece toyga ne koşumça gerek? Men bir belek kılıp koyun. 2 belekti, 2 kız da. 2 kız eyiz kızlar da. Emeklaylı Ejeke. 2 haladilnik bereli bolağı duh kamerine. Boldu, şu azrap yetişti. Azrap yetişti. Boldu. Al. Evet, tokoç, bugün ap yetişiriz. Biraz akşası. Üstün sekner aplasan. Bugün ertemenen bizni şahrımızın meri Cengiz Şermaç Doktorbayev gelip sizin uyingizde mehman boldu. Gelip uşul karap. Bul reyt bizde kөнüge bolot da şahardagı polный жашоо шарт кандай болуп атат. Анан бүгүнкү күнү ушу каналдардын боюндагы салынып калган баягы мыйзам курулуштар боюнча келдик эле сиздин үйүңүзгө. Сиздин үйүңүзгө келгенде бул сиздин үйүңүздө той болуп атат, башка болуп атат деген билген эмес. Бир капысынан келип сиздин үйүңүзгө болгондо сиз үйүңүздө той болуп аткан жөнүндө мерге айттыңыз өзүңүз, туурабы? Анан мер дагы ошол жерден жөн калбастан ушул эки кызга бир жакшы өзүнүн ниетин каалап, бактылуу жашасып болсун деп туруп экөөнө бир 2 холодильник белек кылып берейин деп туруп эртең менен сизге айтып кетти эле. Мына бүгүн ошол белекти сизге алып келип тапшырып атабыз. Жеңишбек Шерматовдун атынан кабыл алыңыздар ушу белекти. Rahmat shunchalik jo'natib yuborganiga va'dasini ustidan chiqib, men so'ramadim, o'z ko'nglidan chiqarib o'zi nima qildi. Biz bilmadik, so'randim, to'y o'tkazib olay, buzmay turaylik uyda. So'ranchish nima qildim? To'yda o'tkazib oling mayli deb ruxsat berishdi. Yaxshiliklar ko'p bo'lsin. Mana bugun nerimiz uyga kirib, shu snos qilgan joylarni ko'rib chiqdi. Boshlagan ishlari omadli bo'lsin. Qirg'izistonimiz hamisha unib o'ssin, rivojlansin. Shahrimiz bundan ham obod bo'lsin, chiroyli bo'lsin. Biz ham rozi bo'ldik. Rahmat, to'y qiladigan edik. Shu to'yga ham merimiz to'yona qilib berdi. To'yonalarga rahmat. Shahrimizni shu turizm shahriga aylantirish niyatlari bor ekan, shu niyatlariga yetsin. Bergan sovg'alari uchun, to'yonalari uchun rahmat. Bundan-da ko'proq sovg'a berib, berguvchi qo'llardan bo'lsin Qirg'izistonimiz ham. Rahmat.